Nikola Pašić, rođen 1845. godine u Zaječaru, u osvit jednog veka u kojem će Srbija preći put od kneževine pod turskom sjenkom do kraljevine koja komanduje vojskama i sklapa tajne sporazume sa velikim silama. Njegovo detinjstvo bilo je siromašno, ali ne i slabo. Otac mu je bio skroman majstor, a majka tiha žena sa snažnom voljom. Od malih nogu Nikola je voleo knjige, ali ne one o pesnicima i vitezovima, već o državama, zakonima i pobunama. Već kao mladić, Pašić pokazuje neverovatnu sposobnost da sluša i da ćuti. Bio je tih, ali kad bi progovorio, govorio je kao da već zna kako se svet okreće. Profesori su ga gledali s oprezom, drugovi s divljenjem. Studije ga odvode u Cirih. Tamo se upoznaje sa idejama koje će promeniti njegov život i sudbinu Balkana. Marksizam, panslavizam, anarhija, federalizam. U Švajcarskoj upoznaje mlade Ruse, Hrvate, Poljake i Bugare, sve ljude koji su verovali u isto, da je carstvu kraj i da narodi treba da vladaju sobom. U kafićima u Cirihu rađale su se pobune, ali i lične transformacije. Nikola Pašić, skromni sin iz Zaječara, počinje da sanja državu koju ne vodi kralj, već narod. I on, naravno. Kada se vratio u Srbiju, nije doneo oružje, već plan. Plan da osnuje stranku. Plan da se bori protiv korupcije. Plan da sruši monarhiju. Plan koji je bio opasniji od svakog atentata. Osniva Narodnu radikalnu stranku. Sagovornica širom Srbije govori o pravu običnog čoveka, o slobodi štampe, o odgovornosti vladara, o Narodnoj skupštini. Za tadašnju vlast to nije bila politika, to je bila jeres. Pašić uskoro postaje najomraženiji čovek na dvoru. Kralj Milan mu ne veruje, ministarstvo ga prati, ali narod ga sluša. U jesen 1883. dolazi Timočka buna. Seljaci ustaju protiv poreza. Pašić ne poziva na pobunu, ali ne pokušava ni da je zaustavi. Vlast ga optužuje da je idejni vođa. Beži iz Srbije. U inostranstvu ga nazivaju srpskim Dantonom. U odsustvu mu se sudi, smrtna kazna, vešala. Ali Pašić zna da je vreme na njegovoj strani. Zato čeka i dočeka. Pad kralja Milana i sopstveni trijumfalni povratak u Beograd.